Anglong Adap abirta ke Tanjibang Gilisami Song Jading Lingpi Afransi birta Tipipen Arjita. Mahamaya constituency along BJP minority morcha tumki jengsi executive meeting ke padupon. 6 schedule hawar long le phelang jorlong namlong pu ajoini. Singason APHLC tum CM Tuliram Ronghang lapen Dr. Himanta Biswa Sarma AMP ke kaipon. Puloni Harmon Klapalong CPI ML HSDC KSC KNCA pen chenglok join extended amai kangni. CSA Interclub League Football Championship CSA Pachuak Lamalong Kicheng. Mahamaya Minority Morcha Amai Phu Mensing Ingti Pen Mai Chupahem Phu Ponsi Mai Along Alohiaman Pen EM Lunsing Teron Chetongdun Anparta Mondol Amai Phu Purno Ingti Abarim VDC Chairman Longsing Tokbi District Minority Morcha Amai Phu Probin Teron Atum Pen Danglok Penangan Klembang Phu Klembang Piatum Chetongdun Bangso Maya Long EM Lunsing Teron Ahin Pen Kaning Jepon ke BJP Sorkar Atum Kaprek Akhai Dhorom Aphan Setami Kilangpon Pachingbar Ponthekji Aphansi Minority Morcha Sengponlu Lasi Minority Morcha Kejapon Atum Am Setami Kedo Ketha Keklem Kedam Pameji Aphan Thanponsi Mesen Pen Mai Pachunpon Minority Cell Mondol Committee lo ladang ni tu meeting do mane non ke wangji ni tu MLA election aphan kosan si ke pang tang nang ma lasi party la pen sarkar ke pawang ya phansi ni tu chepare seroi lasi pinidang minority district committee pen alang le probin teron ta dolo lapen ladak mondol level ng president atum lapen hodoy so member atum anta dak do ela kaprek aphai dak muslim do dak christian atum adivasi atum do ladak garota do gotike akhabadia ha jitu bidhanabha nirbacon homo amar haura ghat ele homosti jikartu khatang tar logot mahamaya homostir attaitke bhut pabo boli akhabadi Dokmoka Pen Longkiram Teron Newsfast Karbi Anglong Inglong along riarlo 6 sidul kaparlo Inglong aso khai kalidet non tribal atung tanon ke longle philang ke nam ke jorun ajakong dulupu Boroland Territorial Region BTR Udalguri Rat Amai Pialong Dr. Himanta Biswa Sarma Kaning Jelam Thik APHLC Singhason Constituency Amai Phu Deuri Terang Kejapon Risoy Jang Thur Paksi Ningkipung Airset Prung Set Pen Kachesong Kehang Kataram Par Om Klupsi Amihi Patok Monlo Lapen Placard or Crysi BJP Go Back Himanta Biswa Sarma Go Back Tuliram Ronghang Go Back 6 Sidul Longlip Pukehang Kataram Par Om Klupsi National Highway 36 Atwarpi Longlip Along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lapen Dr. Himanta Biswa Sarma Atom Amipi Mekekai Ponpu abirta Newsfast Karbi Anglong Pen birta Humridon Long Himanta Biswa Sarma kaningje 6 sidura long area long sonsi longle namlong lapen jorlong pula sonsi kaningje pena jok netum singason constituency atum samme jikoi dunde alam etum taklang lo lasin itum la bangso che song thega lehen lo alang kaningje peng la salabang salam chokche lapen Gaw Prantijo tum la bangso alam tum krai krip busin le tum pindi singason constituency rar tum tamit tum thurpak bansi la bangso lam pe klang bon lo la solam tum chi donun thek he busin le tum pindi la bangso pena jok tum ge song thega le hen lo panchayat tiras naga palur bangke ni tum metune ta chi donun thek tek siksidura area long taso apo josi panchayat tina rut lok bulote siksidur bangke kibilo bulai tum puda ta choklo metune ta ni tum la bangso siksidur area ke bom longle pota ke pi la pen siksidul area ta alang litum decision kuriji punro dinang bong pusi alang litum ningje kaselasor punro dinang bong alama puta ka bangkan itum mentuneta nitum singason rat tamen itum singason president pencenglok tapen itum rat an pencenglok kadoga vedan itum kroyuni Manjapen Dilip Hansi Newsfast Karbi Anglong Pariwartan Rangjipura Rat Athengno Lamchak CPC BJP atom Assam along Sarkar Chariponlo Sita Pinia Lamchak Doan Cheteni Thaisi Rat Ahutur Asai Klemrong Jesemet Pen Kenang Sot Ahor Muhortar Arnibang Ador Keso Sining Longli Pukai Pen Hiduk Kelak Aradatum Penang An Kisung Donang Lopu Ningpung Cepak Langsi Pini Usuka Pen Dok Moka Rong Supialong Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Lapen Food and Civil Supply Minister Bhani Bhushan Chaudhary Atom Amithi Mekekai
Lasa Sai along Usuka Tiripi Mayamai Phu Bibison Teron Kongchun Bang Jintu Hazorika Pen Chenglok Ongdung Usuka Songja Atung Chetongdon Therangke Athengnu Usuka Tiripi Mayamai Phu Bibison Teron Pen Kaninji Ponke পরিবর্তনৰ স্লোগান দি বিজেপি সকলে দিছপুৰৰ সমতা দখল কৰিছে সমতা দখল কৰাৰ পিছত আজি তেওঁলোকে ৰাইজৰ বিপৰীত কাম কাজ ইতিমধ্যে কৰা দেখিবলৈ পাইছে আকাশলংঘী অত্যাৱশ্যক মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে আজি দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ মানুহে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আমি তাৰ প্ৰতিবাদত আজি ডকমকা চহৰত এই যিটো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু খাদ্য আৰু সামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী তেওঁলোকৰ প্ৰতিলিকা আমি দাগ কৰিছোঁ অনাগত দিনবোৰত যদি তেওঁলোকে এই মূল্য বৃদ্ধিৰ कुरा কৰি যদি কোনো ব্যৱস্থা নলয় তেন্তে আগন্তুক দিনবোৰত আমি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম Newsfast report Newsfast Karbi Anglong Karbi Anglong angkang pi hiti ruipen kepado ahiti angbong pen dipuluru langso hitita isilo lapenon kedo ladak paklar borsi paman ponsi non pen ke kaike anikang sama port sitami han parwo pendang lok kaprek han anta chojor cholang adim paman pondo la cd phuke do aratum tami pangso hitielong rdp dun pen han parwo pendang lok sitami longpon Pinpur pon me bangso hiti Dipu Municipal Board Chairman Rakro Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kabor Ipen Adim Pamat Ponsi non ke Karbi Anglong pen ke bangso hiti henlo kelang milo pusi ratatum chethan pon Dipu pen sondon terang report Newsfast Karbi Anglong Phuloni Harmon Club along CPI ML HSDC KSA KNCA ISA RYA Kakis AICC SYJ SYC kaprek asong atum pen bidisore cepacoy pon si kewangji kili kaphan koson pen si karjabdun thipen jakong cepalongji aphan lapen kisung ke boya puthak sitami Harmon Club along chethan chimum amai pado situations of Putaka Chingwailo, Prang Son Market Clan, the Market Clan, Soputaka Chingwailo, La Fen, international situations pen Chenglo, national situations, pen Gabi Lituma district, Litum Hawa, I can do situation of Putaka Chingwaisi, Litum Prang Ansose, Kachasong, Chipang Tang Japan, a song to Chipang Tang from Japan, Litum Penangan Chipalaka. Panchayati Raj about non-6 scheduled area fund. That the 6 scheduled area fund about Panchayati Raj that imposed the program. Laba ke BJP বা RSS atum isi conspiracy law atum pijo that the special provision do Article 370 no Article 371 ignore 6 schedule no 244A no laba ke alawa pijo abirta dia phana ba ke bori no lapen panchayati raj dak 6 schedule area long ke 1G pu bakta laba ta isi la so part abake itu mo post ta itu mo bake grassroots democracy ning ha kasi da ka bake itu MSC constituency abe jong se kini village council do nei kasi la bake councilor 6 schedule japong kan chingwai sarsi daksi decision na Phuloni pen Arun Pro Newsfast Karbi Anglong Manja Bazar Committee Pridaksi Puthot Akimi Arpu Kapar Japon Manja Hitialong Gulap Tiso Maipu Arpu Pen Che Oponsi Puthot Akimi Manja Hiti Amaipu Jiten Teron Don Maipu Anando Rongpi Kongchun Bang Waisong Terang Rapchun Bang Sona Ingti Atomaphan Chedon Sarpen Ingwai Ponlo Manja Loket Lang Kedam Tame Penangan Tekat Putat Dolo Penangan Kitchun Dolo Sama pen penangan jerding jodat dan bed ini yang dia bagian itu akimia body itu donangi depan non akimia youth atau stame lahai Charlie pon donangi tu sih ini ya akimia body itu sengkon lo. Dari alang itu kami besen bensi lah so komiti solai pon po lapan ke bazar long dukani itu dan kami pangri pangkon pon po besi ning thelo lah silan sosial itu plan kam messenger apa alang itu kan akhir tu. Rata pen nilipan nang by to non president ar pu nang ipek support sa nili surolo kasi nili unan bori pon po manja habar pan kimi pan rada pan padukan dukandara to man tang pon thei pon su Kom secretary of the Lapeni loso ar pu cheklem pameji lem monitoring nang poi pri akam nili klem ple lapen monitor no kisung tani kisung rada kisung nilang bunji
asila tum aja tatame ke sungte nili ke sunglo pini pen tum invite si tum ningarong athit long te dak manja bojar la mangke so pregu ba khai pen kadu ke chingrung na pen asida ke claim nei sikisik sadu asila tum tung ke lang dei pasi kadu lutikela lam si tu pe pin pen manja bojar ke pakla ri pasi tum pini nang barno asila solong ni tum non owe ki mituman tak ke lang ko nei dopik asila hai pan te ke lang dei pasi chisik lo asila tum non pini apor nitum kadu wi youth kilang si sa committee seng Manjapen Dilip Hanse Newsfast Karbi Anglong. Non malom sufan bertang dong sinan. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta kang ton pen nang ciri thulo. Kolonga Pathu Klam along ke Chengsi Chari Sport Association Inter Club League Football Championship Pathu Pon Bomlo. Labangso ke Chengsi ka Pathu along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Mate Karbi Anglong Sport Association Maipu Tuliram Rong Hang Pensi Ingpu Ponsi La Soapi ke Chengsi ka Pathu Pon Lake Chongkan Sport Club Lapen Wumuatar Sport Club Atum Angbongsi ka Pathu Chedan Ponlo. Lapu pu Angbong Isiapor Pathu Chedansi Pajutsi. Chongkan Club Atum Pathu ke Thekpik Ajok Chongkan Sport Club Atum Golf Ho Womu Atar Sport Club Atum Aphan Thapon Si Chepahai Pon Pinilabang So Kapathu Mesen Pen Junpon Laso Hut Chopha Pangjang Pen MLA Karbi Anglong Autonomous Council EM MAC Lapen Dongkamukam Municipal Board Ward Commissioner Serlongki Bay Habe Pinpo Ronga Saratum Chetongdun Club League Club League Long các trường nó cần nó xuyên vào bàn đó Club League Long một tập club đó còn cam non club tim yang bong itu club di tempat di mana Dongkamukam Pen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong Pinia berta lan sipa judik lo domi thakme kardong.